candidate pu usuan hi ama atu be angin chom kim cha gen dingin ama hun petai teu tunin ding si pai hausa le sepi te khosung mipi te Notice India Development Party sigletangin cibai atakin konbu kai tuni patian nonoi tak mai ani pin siang tho a tun ni tang lama cibang campaign na non bol sak jakin ki pawai kasa sotol la ke dinga igam hi humbit na ya hi igam le lai tangi 18 dai kai ngai hi igam le lei tang bit no loi huai te subit ding huai te humal ding huai te bit na pedingin tunina mi pite na vot man pataku Notice India Development Party isimbol chiang ko ya na piaku amasain kun ngen ai igam abit non ke chi theya tu tani le sal pate aluangu vui khiang lo nom laya amaute isa na athak ini pia kuchi kong komin amaute si naban sem zom ding ong kasai ya pathenun lemon pele mars nili ima zakau ma he no te de sang na to lo chin ngei lamenina lunglaw lo ina ivon man pate polling station na vakhidina kon chiala eimi ma poi mo hi nute paten vote ki hiak sak chiom lo ding eima main I vote hang san takai hiak ngam ding ai yai na hiak dile hichina nom di chi tele law ke ni I vote hi hang san takai hiak ding ai kenom de sak zo lo wa candidate dang na de sak zo kom le vote khadi ni polling station ni nai dia ya uni I Kristiani na sulang di na konchiala abang zia igam hi diktat na kilam thakuti hi siang thau na kilam thakuti hi huai di ni I vote te wa mai na zuak tho mai lo dingin kaon nge na tutung election ni nak pai mo ruai bang zia khia mi chin party tuam igam oma eigin na to konsubuai ke ni party bang le oma ising ta mi na ibit na kipan konsubuai ke ni party le oma tua bang party te tutung ini lesson ipiak du kon kasa tutung election hi akan wang wai ma mai le very senior and unexperienced candidate na tutunga senior politician khat phetilawan ni Puk di mana nak nau tehar lain nak kanua muai kesai. Banyak kena igam development ena amau ten senior nau asuangu ithai siamai. Himale senior ma tawai manin sep loading na le siamwa wajakin sep dina ikisadia. Teo cingayong nge ale development fund igama diong paite. Igam sunga dong paiten hi aden di bundeng gege dia pan kila di hici mi pite the in kon puanga Churchanpur AC ka commitment piang namunahi Churchanpur AC ka calling om namunahi ka vision om namunahi atsei didan abol didan lem kanangai to hin thamta amin ba te deli ate professor kon te tele vaulim hinta kai wajah kintil singayom ngele lamka Churchanpur AC buaina itu inek de ikopi konses tak omte no huat sau ling si pai chok te buaina on solve lo dina Churchanpur kopi sum buaina teng solve dinga ngam tak om sa kai chi nan thai piu ko ta ine wa panin MLA nei ta ibuai na basic ni ta ibuai la poi ma kasa ilampi ningtia antiak dia kin yelampi zulam ten tel chingam lehi
pathian han na muangin lampininga leng puan na phau ngam diu bang ziak ipuan phau te a hoi lo ziakin ilampi hoi lo ziakin aku gaya puan phau lo tu ke sop sa phau ki bang lawai tu tu ka tel chingom le itram sum ngai ni ilampi tam tak te bol ding ituine kichu pa bol ding i hospital PHC te kichu tak bol hi kilung dula hiya hoi tung vu ma ei sing ta mi te igam bit low pen hum bit ding na constitutional safeguard apoi mo bang bang del ding man sa ka hi chi leng le assembly a mi pi te de na banga pau na ding mun gen na ding mun ding na ding mun na kisa ka hi chi mi pi te thai din kon puanga atom na pen ding na pathianin i symbol ide lo zog vual zol na china la puak te na puak ko itel lo zog vual zol na itanga itel masak itel na nung bana itel lo pen tutung simbol Israel te saltanga ai gupta salapan api kiang na dia mosi tungto na avanzap chiang koi tungto dina tuini na ing sintami te ihak sat na kipan pi kiang na ding humbit na ding na pathian ni hai simbol tungtonin lo chin nang pian igamanum bit dia hi china i vote man phatak notice India Development Party a symbol chiang koi serial number 3 man phataki khedina kon chialai ki pake san jing huo gari alut lim lai